नमस्ते म चाहिँ सबैको भाउजू नचिचाउन धेरै नमस्ते म चाहिँ सबैको दाइ नमस्ते म चाहिँ सबैको भाइ नमस्ते म चाहिँ सबैको बहिनी हामी अहिले कहाँ छौँ हामी सौदामा एक नाली बन्धु दुई नाली बन्धु मिरिगालाई मैले ताकेको मायालाई डाकेको रेशम किरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम किरी रेशम किरी प्रशस्त हेर्न सक्नुहुन्छ पानी पर्यो उयो त के थकाली लेखेको हेर है राइट साइडमा के थकाली लेखेको हावाहुरी हाम्रो अवस्था हजुरहरू प्रशस्त हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइरहेको छ घुम्न आएको मान्छे पानी परेर So which fan are you? Messi or Ronaldo? Ronaldo? No, really? Did you eat this? Momo. Yes, it's very good. Very good. Buffalo? No, buffalo or chicken. This is a chicken. Buffalo, very good. Buffalo, very good. And spicy. Packing up. Hello. How was the Nepal? Hello. Question something like. How was the Nepal? Nepal. Beautiful. Since 1 month. 1 month. Since 1 month. So you are enjoying? Yes, very enjoyable. So you want to visit Nepal next time? Yes. So say something about Nepalese people. Do you want to give some message to Nepalese people? I say, be yourself. Be yourself. This is the message to all Nepalese people. This is the message given by her. Yeah. So what do you love about France? Can you tell me about Eiffel Tower? Paris. Paris, yeah, Paris. Capital. Capital. Like Kathmandu. This is big tower, no? I live in it's a little village. So did you find the people here kind? Yes, very kind. Very kind. And lot of smile. French are not smiling. They are the newly couples. They have been just married 1 week. You're 1 week, 2 married? week ago. No. Yes. Why we will lie? You're very young. We are 10 years different. 22. 22. Okay. I'm not married. That ugly I'm very married. that ugly sister is my sister. My sister that ugly. You understand? It's your sister? Yeah. He is so ugly and I am so handsome. Yes. Okay. So difference. Am I ugly? Very much, yes. Don't lie. Very much. Don't lie. Yeah, please. Mommy, how are you? Yes. Said to him. How are you? हामी त विदेशी भइसक्यौँ मामा ओए हामी अहिले कहाँ आएको हम लोकेसन के हो यहाँ भाइरल तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ होइन म चाहिँ अब यहाँ खोज्दै आएको म यहाँको मान्छे होइन जापानदेखि यहाँको धेरै टिकट हेर्थेँ
आज आइयो खाना पाइयो तर ठाउँ पनि एकदम राम्रो रहेछ कि है मेन आउनु परेको चाहिँ मैले गर्दा भाउजूले गर्दा यो चटपट त्यसपछि पानीपुरी हेलमेटकै बाइकै मैले किन्दै हो के हुन्छ हामीलाई हेलमेट बिना चाहिँ उहाँ सुत्नु पनि हुन्न राति पनि हेलमेट लगाएर सुत्नुहुन्छ यो हेलमेट लगाएर उहाँ स्कुटी मैले किन्दै हो शनिबार अघि इन्टरभ्यू भनेको खोलेले उहाँ स्कुटी किन्दै चढ्न पाइरहेको थिएँ सुन्नुभयो यस त्यही दहीपुरी है गाइज ल सुरु गर्नु होइन यो चाहिँ यस्तो बवाल छ कि होइन खाएर देखाउनु न मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो अहिलेसम्मको दहीपुरी फर्स्ट टाइम वान मोर कसरी खाने मेरो मुखमा नै हाल्ने हाल्ने ए दाइ बिस्तारै